khirtu le ngai thatu te chibai le vekku le tunrum chu Arsenal champion kalkong City nen anin dan ngai nom takhi tarlang vele donang o kumsang ni somni panga somni poruk English Premier League season chu khar alonita tunruma hian champion kalkong City nen anin chhodan hi kan ngai thla ho do na kan topika lu chhotaila match day 1 Arsenal hen Kala Fury goal mangin United an neya bulan tran thatle inkhel danga City chun Wolverhampton chu khwal mola silify ngotin an sop ve boka bul an tran thadun le ane match day 2 City an mol phawa an goalkeeper Trafford che sola wangin Tottenham Hotspur in Sydney an lo neya inkhel danga Arsenal in Leeds United so singa fai ngotin an sopa champion turarin anni chauta ane match day pathumna City an chak zolo leya khwal mola Brighton chang goal ni goal khatin anlo ne inkhel danga Arsenal po an chak zolo ve thunga Soboslai goal khungmain Liverpool in sikhatin anlo ne hemi china hian Liverpool hian ma anna hroi mek ane match day 4 City chun United sithum fai ngutin an neya an ron thau chuak le ta ane match day 5 team pani te hi intumin goal khat ve ve pein anin ne to ka City tan Erling Haaland chun goal khungin Arsenal tan hun top don trepa Gabriel Martinelli chun goal moi big akhunga an sipur asut match day parukna Arsenal an chak lo teule Gabriel an hun top ruala goal akhung chun mangtang kaya Newcastle United goal ni goal khatin an ne table ma hroi to Liverpool che point thum chawin an phak talo ane match day 7 Arsenal hin West Ham United chu Sydney fain an neya Declan Rice on atlap lui laka hen goal akhung nge ya Liverpool an chaklo le awangin Arsenal hi ma hroi tu an nita ane match day pakwana Arsenal hin sikhat fain Crystal Palace an neya Palace atonga anlaklu Eberici eze chon chakna goal hi akhunga match day pakwana City lam chu anlo tlom ve thunga Aston Villa chon sikhat fain anlo ne match day somna hian City lampo anlo chaka Bournemouth goal thum goal khatin an ne Haaland chu langsar hle maya Arsenal nen point rukin anin thlau thung match day som pakhatna Arsenal an cheswala kaithar goal rong tak Sunderland nen goal ni ve vein pe in ne tokin hun top rola goal an chhuat chu an ui hle inkhel danga City in Liverpool chu sithum fain an ne thunga aning kar chu point li chau ani zuita ane match day som pani na City an tol thlove thunga Newcastle United chung goal ni goal khatin an lo ne to Arsenal in Tottenham chu goal khatin an lo sob ve thunga eze chun hat-trick asiama aning kar chu point sari anile ta ane match day som pathumna City in Phil Foden goal poimo khung mangin Leeds United goal thum goal nin an neya Arsenal lam lo tol thlove thungin Chelsea nen goal khat ve vein pein an trina aninkar azim le sot match day som palina an chak ve ve ya Arsenal hen Brentford Sydney faya nein City in Fulham goal nga golin an ne thunga hun top don nailama chesual viawin an chak lo te hle match day som pangana Arsenal an tlom thunga Buende goal khung main Villa chu goal ni goal khatin an ngam lova City lam eroin Sunderland chu sithumin an ne ve thunga Cherki Rabona assist puizat kan mu tum kha anne Arsenal nen aninkar hi point nin ansor zim zuita anne match day som parukna Jesus an tawlu match day som parukna Jesus a goal tawlu poimo tak mangin Gunners in Wolverhampton chu goal ni goal khatin an ne shrama City in Crystal Palace sithum fain an lo ne ve boka an din mun angai zui match day som bakwana Jesus a goal moi big kan muwa Villa goal khatin an sop City lamero an tal boya kai thar team Sunderland nen anin ne tok aning kar chu point li ani zui le ta ane match day som ni na raisa goal poimo khung mangin Arsenal in Bournemouth goal thum goal nin an ne shrama City lam lo tol thlove len Chelsea nen anin ne tok hun top dona Chelsea tan Enzo Fernandez an goal poimo akhunga Arsenal lomna athlen sak tihian point rukin aning kar chu an sorza tihian aning kar chu point ruk ngotin an ti zau zui le ta ane
Arsenal hian fal ta hle matchday somni pakhat na City an tal boy chun zama Mitoma an ngam lo hle 1-1 in Brighton nen anin hne to ka Arsenal lampo lo chak zo lovin Liverpool nen golom lovin anin hne tok matchday somni pani na United in Arsenal lomna an thlen saka Sydney Fine Old Trafford City an lo hne Mase Arsenal hi an lom lutuk vak thei big lova Forest nen golom lovin an trin vele thung ane matchday somni pathumna City hian matchday somni pathumna City tan semenio chu in larin Sydney Fine a team hi achak puya Arsenal lam lo tol thlove thungin Manchester United chong goal thum goal nin Anmol Emirates Stadium an hneya City nen aninkar chu point li chau ani zui tabok hi Arsenal tal boy chau deuh hun lai kha ane matchday somni palina ero anche so zui du ta hau lava team lian ngam Leeds United so silify ngutin an hne Gyökeres le Jesus te an mu nom hle City lamero an lo tol thluve thunga Tottenham nen goal ni vevein pe hin an trin hemitum hian Puskas don theina tur khopa goal moi solan ken akhong matchday somni pangana City in Liverpool goal ni goal khatin an hneya Liverpool in Bolton thama se City an ding chang in kheldanga Arsenal chon sithum fine Sunderland an lo hne ve boka tihian Arsenal hin point rukin ma an la hruai ta zel ane matchday somni parukna City in Fulham chu Mikhwalin sithum fine an hneya hemitum hen O'Reilly chu langsar hle yin Arsenal an lo che sual thunga Brentford laka mahruai tu nima se hun top dona Potter an veng him zolava goal khat ve vein pe hin an trin matchday somni parukna maktak ma hin Ahman manina anne Wolverhampton le Arsenal te anin hne to ka hun top don tak taka mane chu an veng zolova an sipor asuta chakturangai anni line an chak zolo in kheldanga City lamchan Fulham chu ol sam takin sithum fain an lo hneya anin ahmu nom chauzel matchday somni pasarina City tan O'Reilly in lar le hin Newcastle United 2-1 an hne tumin goal poimo panni akhonga in kheldanga Arsenal pon ol sam takin an thenom tlap Tottenham Hotspur chu goal khatin an sopa eze langsar fal le nalin Arsenal team hian ma an hruai zui ta zel ane matchday somni pakwana City in Bull an tran thra mase an chak zolo Forest nen goal ni vevein pe hin an trin Arsenal lam ero an che sual du lo thunga Bukayo Saka goal khung CLZ mangin sikhat fain an chaka khel khata khel tamin point sarin City an kalsan matchday somthumna Arsenal hian Everton chu Sydney fain an hneya Max Dowman munom zang kha ane English Premier League goal khung tai no pang ber record asiama a team achak pui City lamero an chak zo lova Silvan chip goal moi z ro pui z khung ma se an chak zo talova Arsenal in point ko la in ma an hruai zuita ane matchday somthum panina Arsenal hian din hun tha din theina hun tha an bo pela Bournemouth chon Emirates Stadium a goal khatin an barakhai Alex Scott le creepy te chu an ngam lova City lamero an chak thung sithum faingotin Chelsea an hneya Arsenal nen aninkar chu Sol Simin point ruk chau anita khel khatin an khel tlem bok matchday somthum pathumna team pani te in matchonin City tan Cherki le Haaland 10 goal an khunga Arsenal tang Kai Havertz goal a khung ve bok aninkar hi point thum chau nin City hian khel khatin an khel tlema samturin an din hun a tha zui ta hle matchday somthum palina City in Burnley chu Haaland a goal khung mangin an hne shrama khel inza ta mahruai tu an lo nita hi chan chu in rin ni zana an khel wang ane pathiani zanama Arsenal an che sual teu hleya Mase eze goal khung mai Newcastle chu goal khat fain an hneya Mase eze goal khung mai Newcastle United chu sikhatin an hne khel khata khel tam chungin ma an hruai le matchday somthum pangana inrin ni zan Arsenal chon Fulham sithum fain an hneya Gyökeres langsar leng goal ni akhong pathiani zan lama City an hun thra nei an bo pela Everton nen anin hne tok an chaklo teu hle maya hun top ma shatin dorgo chon goal khungin point khat ati mi a hlo chho pui ram ti hian anin kar chu point li anita Arsenal lam an lom hle
Matchday somthum parukna City chon Brentford chu sithum fine all sam takin an neya Arsenal lampo Brazzer sang tak noya khelin Trossard tan hun top ma shatin goal akhonga hemi nu lokhen West Ham tan Wilson chon an sipur aron sut City player te anlom man viawa VAR endikani nuwa David Raya laka fall alo oma goal hipom sakni lovin Arsenal team anlom vele thung inkhel top zui ngalin Arsenal mitui atla City lamin anui hle thungin arinom hemi nu hian City chon karlai hola an game khel tlem chu khelin Palace chu olsam takin sithum fain an sopa Arsenal nen aninkar chu an sorzim le shet Matchday somthum pasarina Arsenal chong khel masa zokin Burnley chu Harvard cha goal khung mangin an neya minute somthum parukna Saka corner page so Trazeting kai Harvard chin atau luta heibak goal dang alubel zui talo azan le City hian an khel vele thunga chak nge an mamo an chaklo ni chon champion theidin huna anding to lova draw result po tok lovin point hum nge an mamo mase hein khela hian Bournemouth tang creepy chon minute somthum pariat na goal akhonga Haaland chon hun top dona an sipur sutin goal dang ero alubel zui lova hun atop City lam angui leya training ground atanga in khel lo en Arsenal lamero lom wangin an lam thung engwangin nge an lam engdang anilove phak thei an ni to lova kumsom ni pani nuwa an champion le ta loma wangin Arsenal tran tu te le player te mitui atla London Arsenal Stadium kotami puipung khom an tam hle Matchday to ber somthum pariat na season top kharna niya City an chak zo lo le Watkins ngam lowin ani hian City laka goal ni akhonga Pep Guardiola an thana hian an chak zo talo ane Arsenal lamero chakin no moi an choya an game to bera hian UEFA Champions League khreng chungin an player thate an da thanola heti chung hian Jesus le Madueke te goal khung mangin goal ni goal khatin hne na an chang tian Arsenal hi khel somthum pariata tum somni paruk chakin point somriat panganin champion no moi hlutak chu an choya season top thatakin an khar an noi han City chumen point sari lain Arsenal team hian phak lova Gunners hian phu takin champion no moi an choita ane atop kharnan kumin season Arsenal team statistic trend khathi tar lang le ta ila country tangin champion team an nia game somthum pariat khelin tum somni paruk an chaka tum sari draw result ne tum nga chaw an tlom ane goal som sari pakhat ngot khungin goal somni pasari chaw an chua goal difference hi somni pali ni hin point somriat panga lai an hlo chuak thei ane season man zo taka homa tum som pako anin lana tum som panga an chak theia aweya tum som chak bokin chak lo hi tum thum chaw an neya homa yin tlemin a cheshet homa hian tum ni an chak lo ane Kumin Premier League season kalmeka an champion hi sangni pathum sangni pali nuwa an champion le masaber aniya invincible team nuwa an champion le masaber anni bok goal chhuat lember ni hian goal somni pasari chaw an chua City ain an record atha jok season man zo taka Arsenal tana goal khung tamber hi Victor Gyökeres chu ni hian Bukayo Saka point goal sari khung tling bokin David Raya po achecha leya an goalkeeper hian Golden Glove dongin tumsom poko clean sheet anei thei ane hei mai ba ka hian Arsenal hian kumin season kalmeka UEFA Champions League final khel tur anla nei boka record thatak siam thei turin hun tha anla nei mek atop kharna tlem han soitaila kumin season chu English Premier League ahmu nom rep khop maya tunaka soita kang khan season tir train City le Arsenal te in ahmu nom khop maya season tir lama Liverpool te ron chung nung ve de uma se an che chuan nuwa an tho chuak zui le talova hemi nu hi chan Arsenal le City in kan modeu chot ane club dang hi an lang ve meu lova table ero Arsenal in man shoi rai ngar viawa season top nei lama khan tlemin an tal boy shet amai ro chu Arteta now te hen champion an du ti an lan tira tal boy zui du lovin het takin atop thlengin an ding tluana phu takin champion no moi an choita ane City lampo chetalu an ni chuang lova an hlau hle kumdang ai ero chan City lam hian
an thei tur tlap te hi an nor tok lo ni in alanga chu chumi tam tak soidan po ani nge Marseille City lam hi an thatok viavin alanga Gunners lam an ron puitling ta kan ti thei thungang kumin season chu mu noma City le Arsenal te in a mu nom khop maya season thatak mu nom tak kan clear hoin alang bok in khela zon nu hian Pep Guardiola chun tlap a chho san vele nga la season thardama chuan Mikel Arteta te Alonso te Michael Carrick te ho kan mu chho don ni hin alanga season thar English Premier League po a mu nom chhole viau tu rangai ane season thardama hian tunge ding changa kan rin lomle Arsenal lalram hi aronom chho tak don nge club dang slot te Michael Carrick te Alonso te anron lian veleang kan ngai dan soile donong ole hati chin hatun trumatan ni mai se thlir tu te ka channel min ngai lut saka in chunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe lam han tan min han lak pui le tawla thungai nom tak te nen mu chho chun som le zel kan tum don ne